محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Masih kita masih ini si Alen paglisin duk urus newete kisangem malumabay-miyaan iyan palihalan sintayamum duk sarta katauhan newete bibangsa ingge iyan kahantangnen menjari me umat Islam sisangem ininen iyan pangadjianten bi bangsa ingge pangala iyan lemmiin asal andang happy and masih katauhan we'te bidukta hati pasalan pag-ala lemmi duknia masih gantaan ne si ine in lemmiin duk yene tep sa amyaan pangala yehin menjari sisangem inin iyan binisaraten babu izalatin najasah iyan gawang pangala sin lemmi niya patilew wa inte pinadahelu iyan bab ininen atawa gawang ininen atawa maudu' ininen iyan pangala sin lemmi itu amban iyan haid ini wajib nanhan wa pinadahelu iyan miyaan pangala sin najisin amban ilien bu parahal ininen gairu pinandihan bu ilien pinandihan menjari sambung nen umat Islam asal andang kaidah al-fiqhiyah bangsa upama in kahalan iuen si a tertentu kahapan haja dendangan bubang inala in kahapan ne dendangan lay gaidu isab maka mudarat si me'siye yani mahikahin ya bubang painte pinalai atawa pinasagad in kahapan in suku si a dendangan haja mudarat yani mahikahin nanaan si ininen subay inala amban iya in kahapan lay paggain mahikahin magkaat sa amyaan iyan mang si kawaid al-fiqhiyah menjari sambung nenaan si ininen banguwa ay hangkan pinadehelu iyan pangala sin najisin atawa lemmiin buparahal iyan painte haiduk ni pasli wajib pinandihan sabab nilaladuk alhangan lelen de aslag nahut diki hajjeb bangsa ingge aturan duk kahantang pag-ala sin najisin buadapun in haiduk nifas tartantu hajja si karendehan alhasil pinadehelu yene maslahal ammahin yene painte miyaan kwe kahapan kemonin amban kahapan hadja makulangin subay pinadahelu iyene kahapan hay kahin amban kahapan ina makulangin iyan bantuknen dukniya kaida si kadua me umat Islam anna al-asl fi al-ashya'i an takuna halalan wa an takuna tahiran mubaha bennal
asal-asal si kemon pakarajaan ine-ine kanyaanin halal, duk kanyaanin lisin si kemon pakarajaan, malainkanin illa ma qama ad-dalilu ala tahrimihi aw najasatihi, malainkanin bang isab niya dalil magpain in pakarajaan UN niya tinartantu amban pakarajaan lay haram atawanin najis ilian dupain. Buadapun in kasinduhan lay asal-asal ng tahara dukpain te mian lisin. ini ما الذي يجزئ في غسل النجاسة أو في غسل النجاسة إذا كانت على الأرض. Saingge kahantangnen pangala sin lemmi lay bangkanyaan nen dia tak budak. Bukew mabaya ng bahayang, bukew mabaya magtayammum, atawa ine ne pataaluk pangalisin sin bulak lay niya kailangan wenu pasalan pag-ibadat duk saddi pebilay amban adat in manusiain duk labi-labinan in muslimin asal seb duk sinna iyan bang kaniyaan pamaranan nin duk panemek nin duk lahat nin duk iyan tempat nin lisin. Ini ang kalibut kung lam mararahi hadja si iye iyan ngosean malemmi ilay hadja bang sa upama inlemmiin magtumpuk-tumpuk na ilian hadja inalaan nen duk kinosean nen ubus sa ingge kahantang nen duk bang mimpiye minted de duk kinosean bang ne ala iyan lemmi ilay na ala ne ruisab iyan hukuman nin alhasil jari ne keo mag-osal duk jari ne keo nunay ina ibadat la is tempat iliyan. Tagya niya magpain ang ban kasindehan may kaulamaan asal subay teed niya tinarutanto iyan pag-ala painde mimpito ni amintello duk sa dili pebilay buwadapon in ilian maka miyaan bisi hadja sin manusia atawanin maka holega hadja sa miyaan na naan si ininen in bisara makisegin inalaan hadja in lemmilay bisan minted de kinosian bang ala yene miyaan bang ala yene lemmilay miyaan jari ni nunay ene pag-ibadatan ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ina indalilnen kuya nakabta ngan panghudiya Arab kas ubus indambu Arabi ininen pegge tao bangsa ingge kahantang in islamin duk bangsa ingge kalisinan in islamin bisawang hepdambu ininen in Arabi ininen aabadu bebangko si yana waktu ko itu miaan mange hepi si piju masjid le dialem masjid pesausa bune me sahabatin magsinggala song ngusa dambua song ngusa dambua yene mian Arabi le atawanin badu le bangwe ay sabla ay pangalat-ngalatan ne yene pa inte miaan najis nen dalam masjid leibu in masjidin dambua amban tempat pag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala song pinapeddian wede atawa song bininasa weme sahabatin
pauta Allah kasiyan sihhatul badan atawanen si kahapamaranan sin manusiain pa inne ambananun di halihanun bidambu wa yene Arabiyuan hasupaya ubiges adakala makamula si iye bangne iene ennaane iene dialembaranne iene mapagwale song mapagwale in mangele dinaat hinalihan panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mi sahabatin ubus pagyaubos ne mange dambua in Arabi miang sipidyo masjid ilinganan ni panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinakpili ubos pinanoan newe duk inakahan newe ininin tempat pag-ibadatan dumain pain tempat pag-ayaran inilemmi sarta ngan dua ina Arabi ininin banghad japa inne in Islamin kaya pa inna hinang may sawe ano yan asal tantuni in ako gay ko pa asik sin Islam atawanin gay ko baya mag-Islam pagge minas hadya magtuy payam te in kaase panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallamin si painte mian sahaba si manusia pag-ubos sa amyaan dinaak wa panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam in masjid lay tinampuan hadjaduk bohe ine pa in kabtangan ariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw min al-ma'i aw danuban min ma'in bonsonganon bihadjatan tampuanon bihadja iyene simange dambua arabilay dabal di bohe atawanin dabirun atawanin da palanggana atawanin da pangisihan ilian minted dehjayin ubus bang isab kaniyaan in tampat palaihan in lemmi lay bian kanat-kanat bu murad isab inalaan duk ineddo nasubaitin untuun najaian inalaan in lemmi nilay usme kanununi ina ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa tempat lay ilian amban pataaluk si bulak pandaknen bang niya lemmi si bulak yuen alaan no in lemmi lay bang tep inalaan ga niya buhay ko sinekuran hadja duk pala atau sinekuran duk menduhung sige ni takole sa amyan subay binuhean na tinampuan hadja duk buhay inalaan sa amyan sampay en ala yene lemmi lay ilian pandak sin bisara apabila niya lemmi si bulak si kadua masala hukuman pangala lemmi sisadili amban bulak lay ko ni painte mi'an najasatul kalbi aw al khinzir yene lemmi asuf atawa bawi bangsa ingge yene pangala yehin kabtangan panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadith Abi Hurairah إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب رواه مسلم bang in asuhin makadelatan lalaybi atau makadelatan lalay atau pangisihan dambua amban ini pangisihan bi pagkakanan koseanon bimimpito ubos miyaan nintaddehin bulak atawanin panagnaanin bulak payam hikmat
pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si panghu Muhammad siya buhay. Bang payam teme umat Islam si Messi Europe atau milikan UN pegge asal-asal den kemundang tagna wal siye mag-ipat yene binatang UN asu ubus hek kaamban siye saki pegge maglagumay ni jarok siye mangan nginum na ubus niya dambua amban bangsare miyaan tinilewe dain muslimin bangwe gay mag-ipat asu duk bisan mag-ipat asu gay pinaase ko de magdelem luma de duk pinasaddihan dine duk gay miyaan ined de sa miyaan pagsakay tinilew indambuwa muslim miyaan pain negay kami mag-ipat asu bang dumaindo importante manamalan kwe ne pagtunggo tana dukwe ne pagbulo iu endo inrungan roksa wa isyara in asuhin inipat pagsakay sa iyan sa ingge pa inne pangalisin bin apabila kaam mian lege wa asu atawanen lemmi asu pain inedambuwa muslim mian bang kami lege we bulune ru kinosean hajjah tawanin gairu bubang kami lege duk labi-labinen lege in lalay kamihin atau basu kamihin we elone tantunin sibig kinosean mimpitu bune isab miaan ilaklasan duk bulak min tete awe pain ano miaan naumus hininang wede duk chinek wede in bulakin bang wede in muslimin maghinang sa iyan peggega ted niya tambal ni sadili yene takasuwa wede we me bangsa milikan UN expende ay atenet men lalay atawanan si basu banggay bulak ubus mekene kinosean mimpitu yene mian mimpitu tukbohe tinila o dambua yene aaininen bang sine mamanuan niyahin mamanuan muslimin yene sambungnin yene panghu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam si labi pedang ibu tahun amban ine waktu ku itu ninen asal andang ni sa ininen inhinang kamihin nabahuru katauhan wede inday ku 10 tahun dumian tahun mang 10 tahun dumian we ien hati in tambalnen in bulak naus niya sababan makapag muslim yene dambua mian mian pege asal andang niya hikmat duk niya in islamin asal inin paente in matohin duk in bisara panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallamin dumain amban hawa nafsune asal amban kabayaan in Allah subhanahu wa ta'ala duk inepe gay taeddo in lemmi sin asuhin apabila bakas ngandelat yene mian yene basu atau anin lalay asal gay teeduyun taeddo bisan pe sinabunan min dahatus bisan pe ine pangalaiye banggay du bulak duk banggay du kinosaan min pitu ilian duk in asuhin peggasal chinek nawe de kuitun mahap bisan pe tugsuk de duk bisan pe sa amen alaan de pinan rabis nelu duk sadi pe bilai bahasa duk lisin in injection
bangandelat masih asuhian masih rupain lai yene niya kagaw si dedlaane ngamban du si basulay no sipi mga lagay si manusia manggimati in kagawian bisan pe mimpiempu elo bakas mangan bang bas ngandelat ngamban si basu naubos bang nasabihan kinelle nuwe ne sungi ngamban du sa painte si buli ne yene men kagawlay alhasil mian saddi mapagwain saddi lu asal malay dialamin asal niya andang-andang lai hangkan gay pa indi tanto taipat in asuhin bang lumain do asal importante manamalan nasa ininen in pamano kita bi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallamin yene pangala sin yene mian lemmi sin asulay naubos Qiniya suwede wa may kaulamaan in bawihin syai'an duisab. Syai'an duisab kahantang sin iyan bawihin pangalisinyahin mimpito dukbulak mintedde. Sumagwaan in bisara makasagin na umat Islam in bawihin pangoseiyahin mintedde rukwe du pangose iyan lemmi sinduelo. Ininan bisara makasagin. Sebab nen yene in bawihin kabetad dalam Quran duk tasabut du isab dim kabtangan panguute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk niya du isab si oras yene Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagwa nen bang makadelat duk bang makalege sin yene nian ini ne ko sadili amban ilian ga dinaak duwe ne duk ga dupa inte sinabut we dinak kinosean kwe asulay ilian bisara makasagin in bawihin kinosean hadja ko du pangala yene lemmi sinduelay na pain me sinduehin kasinduan me ulama hangkan saien ada kala pa inde mas sobra pe kalemmi sin asu sin bawihin paggebang patek ka medem basorani asal kinakan te painte me anu ebawi na ilien painde kinia sajawa de si asu sumagwa si mean asu sumagwa nen bisara makasege me umat Islam mean in bawihin mean pangoseihin ko edu pangose iene mean lemmi sadili yen amban asulay min tedderu bang duala painte in lemminen pegge naan si ininen ko ene tasabut kulay bawihin tasabut si dalam Quran duk niya si oras Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagwa nen ga aduh sinaboy nen yasli ba ini Tasabut te pasalan asuh bangsa ingge paglisin duk bang ina hukuman in asuhin ina in asulay lisin iya atawanin najis magpailu yan may kaulamaanin si atas tello bisara si kaisa bisara innal kalba tahirun كله حتى ريقه وهو رواية مشهورة عن مالك ورواية عن أحمد magpailo ya may kaulamaanin si atas telo bisara ina in asuhin lisin atawanin najis si kaisa bisara ininin riwayat amban Imam Malik in asuhin kemon lisin bahir sampai elone ina in dalil den kwenye kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala si suratul Ma'idah
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala song do kau tinilaw do kau o Muhammad bang ini nepain mahalal sisiyahin ubus ini pa Allah subhanahu wa ta'ala bisarahun o Muhammad yene mahalal sisiyahin kemon yene at-tayyibat lissin wa ma'allamtum minal jawarihi duksi ine ne pinanoan pamano webi amban me jariha jawarih niya uwan me inipat me samiaan me belle para pag-aeddo otawanen me pagbulu iyan pa inte lisin pinataeddo nilay duk amban asuru isab dambua pag-niya in asuhin jinari do isab bang pagbulu kalbu saydin duk kalbu masya duk pag-ipat samiaan ubus tuallimunahunna mimma 'allamakumullah buna isab pinanoan webi ene me siyen me asuli atawanen me bellelay pinanoan bang sa ingi bantuk pangeddo ene samiaan mian binuluhin si ine ne kapamano ka amo Allah subhanahu wa ta'ala buna bang si makaeddo samian fakulu mimma amsakna alaikum buna ka amangan si ine intaeddo wede ilien ubus magbismillah hadja ka amel tab bismillah hadja bang me lepahan binasuhin me ansong yene mangeddo sa upamale mangeddo painte me rabitlay atawanen mamulu me payawlay magbismillah ta samian bisa negi taawut yene anulay yene napas na bango painte gini taawut pero importante ka bismillah na jawe no yene tagna pag pamaubas no inasule ubus ina wajud dilalalen pa inde hangkan bahir in asuhin tantunen in ene payo mataeddo asulay asal masit edlege o elo asu naan si ininen ga du kita dinaak miaan o baasa kinosian ilien ina du diaksikitahin fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallah kinakan bu in ilien gaydu ta sulibi wete kinosian kemon yene mian lemminil alhasil in mian asuhin nan si inin lissin pa inde sumagwa nen in sambungnen naan si inin yene hadith yene Rasul sallallahu alaihi wasallam tasabbut wete dari lumian idha walagal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an irian pa inte bisara makiseg ian pa inte mian sambungnen awa in ayat tu bisara Allah subhanahu wa ta'ala sumagwaan am ubus niya nartantu in ayat tu ina kaptangan panghuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinara wa kaptangan panghuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina in asulay niya tartantu in hukumanne alhasil naan si inin mian in asuhin mian najis iye sagini patahate in dalil nan sin si bisara si kasain palatun na isabgite si bisara si kadue bisara si kadue in asuhin mian najis kemon sampai bulune riwayat amban Imam Syafi'i duk Imam Ahmad us in dalil den yene hadith tasabbut wa'tan sinimian bisara si katalu pinini gue de bang bulune lissim bune bang elone ininen menajjisin madhab Abu Hanifah duk Imam Ahmad duk sarta penian Ibnu Taimiyah duk ininen bisara makasagin dalilin kuene yene tasabbut wa'te hadith an sinimian amman Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن
بالتراب أخرجه مسلم. Lisin in dambua pangisihan bin in pangisihan bi dambua ban kam bang ka elohan we asu kadelatan we asu supay kosean bi mian min sampu min pitu ubus min tadbehin ina bulak alhasil elo runaan sinin in manajisin bune bang pa inte bulune lay dumain ina najis inin in bisara ini makasegin dokhe kapeme dalil sa agay ni pataha tinaan si ininen importante mi antasabut hadjawa ite bangsa inge pag-ala sin yene najisin duk labilabinen pangala pa inte najis yene lemmi si asu duk bawi. Ubus ini mas'ala mapasunuin ما حكم استعمال المطعوم في إزالة النجاسة إن حكوما ngosal ina takakan pangala ina lemile kome pan sopama pamuli kome pan selege kyo samen me tai asu si betisno tawanen me tay ina nebe sa bukot ni jabang kemon mi antakakan lu pain kasindihan ulamain duk bisara hatuin makasegin mi an lisin dumasa sampai tay ini bang me tay mi an kambing atawanin tay kabeo bisan taboon ng bahayang sa mian gay makaini iyan takakan in isinin bukemon in takakan in isinin lisin masih sampai ini tay na tawanin mange na dumain wa lisin kakan mo dumain wa lisin wa osalno cuma guanin bangkyo lege mian jari pa inte boon ru yan ay binon ng bahayang bangwe ga na niya mian semek mo sa dili duk bangga na niya bohe pangala wa inwilian iyan na bo man hukuman sin iyan takakan isinin sa masir tabut te ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. حكمان من أمة الإسلام يحرم لأن فيه امتهان للنعمة وإفساد للمال من غير حاجة يعني mangosal takakanin pangala sinlemmiin hinaram sababnen ko adu sa kaula-ula dinekbes wen in ni'mat pangurung kau wa Allah subhanahu wa ta'ala suku kinakan bupag ala awenu يعني لمئلي وإفساد للمال من غير حاجة pagpakaat hadja pangarta ga niya kaguna-gunahanne ilian pa inte hinaram bang yene kinakanin pag-ala yene mi andemmi. Pasunu mas'ala ma hukmu at-tasbi' في غسل النجاسات إن حكوما بانسا أوباما كنوسيان إن سسوكو لم سباران دوك سبولك من بيتو magpailu yan may kaulamaanin naan si inin si atas tello bisara sa ededdoten hadja bisara makasegin duggayne miyaan teggel marasahi sarate ininen bisara makasegin ga netinartantu bang sisadili hadja amban asu subay mimpitu kinosean mimpi ne kinosean ien importante bang ala hadja inlamilay bang sa opama inlamilay ala do kose nintedde mararahine kose ninteddele bang we gaype ala kose nintedde mekene sab kinosean min duwe buna isab min tellu buadapun niya nartantu ni bahasa mimpitu ga la isian basak in dalilin ilian pa inte kapandakan sin bisara bang ine yene hukuman mimpitu kinosean yene najisin sadili amban najis yene mian asulay. Tasunu mas'ala hukmu izalatin najasati bighairi al-ma'i
ina hukuman pangala lemmi sadili ang banbuhe magpailu yun kaulamaanin si atas dua bisara si kaisaanin annahu la yajuzu illa bilma'i wa huwa almadhhabu والشافعي وهو المذهب ومذهب عند الشافعي سكيسان بنال ينا إن حكوما pangala sinbuhe lay gate manjari banggay dubuhe yana pangala lemmi lay gaidu manjari banggay dubuhe si kadua bisara yajuzu bikulli muzilin yudhibu bi'ainiha وهو الراجح manjari pangala sadili amban bohe lay si kemon patut pangala luune ke batu luune ke bulak luune ke daun kayu luune ke katas luune ke tisyu luune ke panyitu sampai semmek tarapu duk sadili pabillahi sasuku makaala yana lemmi lay samata-mata ilian jinari duk ininen bisara yene mian makesagin sababnen ininen mian niya dalil pataaluk si yene makarajaan ini ilian amban hukuman sin pangala lemmi sadili amban bohe jinari bisan asal-asal nen dumain yene pa inte bohe pangala ihe pasunu mas'ala ما حكم مني الإنسان ما حكم مني الإنسان إن حكما يني مئن مپagua amban مئن labean manusia managha yani mamanjari makanakyuan ini hukumanin ilian lisin iya tahir iya atawanin najis magpailuro siya may kaulamaanin siya atas dua bisara niya magpain najis niya magpain tahir sa matumawain duk matoohin tahir lisin yana yun lisin ina makamanjari manusia yun inin bisara makasagin ko ina yana hadith Aisha radiyallahu ta'ala anha serta misaraya kuntu afruku al-maniyya min thawb an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu fayusalli bihi فإن عائشة رضي الله تعالى عنها دليل وإن ينمنهن أو مني لسن إيه حديث عائشة كنا رضا أن الله سبحانه وتعالى كان يأنكن فإني أفرق المنية يعني كنا سكوشك به جاني أسيسمك فانهوت محمد صلى الله عليه وسلم هاتمي برس ناجينب أتوان بكاس إني سأنيان سألاقي إنسمك نم وس بجي تكلالة بجي توس وبس كنا سكوشك وإن سأنيان ثم يذهب فيصلي به وبس قاعدوا ين كنوسيان وإن قاعدوا كنوسيان وعائشة رضي الله تعالى عنها inasek do wa panghuot Muhammad sallallahu alaihi wasallam bune pa inte men bahayang alhasil in pa inte manihin ili an tahir ini nan asal bisara yang makasagid dalil ni pabasagin bang in pa inte manilay wa dumain tahir atau anan wa najis tantunin in panghuot Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay pa in maghrida bang niya yene nian laat si baranne duk si sawene duk si sadili pe amban iya samian asal masjid jata sabit tuene duk bisa niya apa inte makalege baranne asal masjid niya o wahi pangulong iya Allah subhanahu wa ta'ala pinain mian lemmi kuene niya paatag si zaman panghuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga do kuen salubang si sinilas ne kiyen bang si men imamane ki men hinaboy mag-imam ubos niya men lemmi ne ubos tek kasiin wahin pagtu inalaan hadjawa ne in painte sinalas na bang imamanen ke inalaan hadjawa ne samian paggila ay palaihan in lamiin alhasil naan sininen
pakita ruwa ni pa inte in Aisha radhiyallahu ta'ala anha mian ngosok-ngosok in manilay do ubus in iye inasik duwa na binuunang bahayang alhasil dalilin wa in ilien mian lisin dumain iye mian najis tentunin bang pa inte rutubati farjil mar'a tertentu ini si karendehan ini sab hukumanin bagmaaf na jakam ini isab hukumanin niya pa inte basse si karendehan hukumanin bang dumain do sa madhi bang dumain do sa buwadhi bang dumain do sa baul si telu ininin hukumanin lisin kuya disongot ganiawan kamahutuhan niyan sa mian si karendehan niya basse burumain sa painte yan ko sabut ko telulay na ilien painte tahir painte ilien tukinin in bisara mian mabasagin naggigaan niya dalil ni we sa suko yan painte mabasi sa iyan lay bang dumain telo sabut ko lay wadi madhi do painte yan mangelay alhasil songot do ilian na ilian pending bisara makasagit si kadua bisara annaha najis lemmi painni sabab nin kemon pagua ang banduya lalabayan iyan makabatal alhasil painde mian makabatal iyan so pagua nin kagigay katauhan no ito bang imban paguan adakala ko ro paguan ban inakwit telay sa mian ko songot na sayan painteng tantang nen iyan bisara makasagin ko nakasabot ko sino mian iyan gay pa inte makabatal tahir ba iyan dumain gay makabatal tahir lisin pa inte iyan mas'ala pasuno ma hukmu su'ril hirra ina isab hukuman ina elo meongin pagkita sabot ito elo asu sampai elo bawi hukuman nin duk ina ang bisara may kaulamaan si ina masala ilian kasabot na wete kusi ko ito ang bang ina isab hukuman in elo meongin ansar nan may umat Islam lisinye dalil nin kabtangan panghuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaha laysat binajisin innaha min at-tawafina alaikum wat-tawafat bennal in meonglay dumain iya najis malingkan nin bennal nin amban maglalibot hadalo si kaamgay kiyon ubos ngalumaan painte ubos isa piya po tumaan matawan maglibutan isa bang si pagkakanan sa amyaan alhasil in elo meongin lisin irusab ubos kasinduhan in kaulamaanin kiniyas suwede sa dili iyan amban iyan meonglay niyan komediki-diki sa amyaan sumagwaanin na kita ni lasaan tambal naman nito pa tambal melek na sumagwaan ko na pinenlay ina ko danta la siyan tapikil to pagigani siyan dalil na sumagwaanin bang makamulah si yan baran do yan sabot ento na siya doktor sa waktu ko ito usab so wajib do kapatutan subay tinangkisan ang kapaltian yan Obos ina isab mas'alam pasnuin ma hukmu siba'il bahaim ina isab hukuman iyene me hayat talunin ko me katuli ko me pahang ko me
halimew kwe me tiger limaong duk sa di pabilai ina isab hukuman nin najis ya tawan tahir naan sininin najis ye sabab nin pegge najis pa inte kinakan gitakakan in najis du isab yene in hype ilien si kemon inilit-liitan inibaran nili sumagwa nin yene may si kasinduehan may ahlul ilm niya magpain bang yene himar bang himar do donkey pa indene yene himar iwen uparahal gaydu yung takakan sa pagge taosal duye na tahir pa inte insangot nin bisan pa inte gitakakan in isinin pagge iyan mian wa inosal wa ete pagduaan uk lagi ng tuo si may lahat Arab ininen na ininen penayan Ibnu Qudama pasalan in hayat talunlay najis bune pa inte bang yene niya pa hindi sinaguaan ng buwa yene himar atawanan bagal atau bigal ilian do ba inte malis bisan gitakakan yene yung isinan. Obus mas'ala pasuno hatu negtab gitu si mas'ala ininin hukuman madi dukwadi in hukuman nen najis wajib subay inailan sa gay pa in wajib subay pinandihan pagkain madihin لأن أخف من نجاسة الودي والبول فيكفي فيه الندخ أو الندح إن لأن مذيهن دوك تحتيت بمهاب مذيهن مذي جيك on bang bakas tuas manamal niya pagwa sa miyaan dumain mani pa inta mapagwain iyan inalan madhi iyan inalanan madhi obus bang niya sabuan dumain hinabu bakas nuasa bang may bakas maghinang duk bakas may mange niya pagwa sa miyaan ko may dumain pa inte sa dire kahantangan ba ni pagi kahantang in madhihin pote us kahantang ng buwan dahil men binaning na ilien hukuman nin najis katello sumagwa nin in madhihin mian mararahin hedja bang dalil anong buhay ang tinampo-tampuan sa mian bisan negay kinosean sa mian na sa pinagili manamal kuy an nadah pain bahasa Arabin tinampuan hedja sa bang mange duk mian wadi asal subay tied mian kinosean duk subay tied asal inalaan manamal nasa mas labiha pain bang inalaan in madhilay ilian painte amban may hukuman pangala sin yanelemmi sabot na ko kaman sini amban bulak buna isab amban lamod sampay aso duk bawi buna isab sampay yene miaan elo meong duk sarta yene hinay talon duk painte madi duk wadi duk baul telu ininan painte si hinapusan bisarate si sangin ininen ko inen negteb yan mawdu agan si sangin ininen daho bangwa niya laay mian gay tampal si kaam da kaam mag-alang mian manilawin insyaallah taala bisan balik-balikan ko mimpi mian bang asal gay tahati wa ibi kay gay tahati kanta wa itabi pinagbalik-balikan supaya tahati wa itabi pagkaininen mian agama subay patut iningat duk patut hinati manamalan kwe du yene mian pangataono alemno atawan pangataono in anakno pagkaininen dambuwa amban yene labeyanno mga saingge pakasekno in surugain bang katauhan weno in agamanon duk labi-labin pa din paglisin pagkaininen dambuwa amban katalok sa pag-ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala kapag niyala ni bisara kulay mian gay may tumawa na labi ka magtawayehin ke labi tao manek napakalehin ang bantay ito ng sarahid
nakoy may sayan ni banakulay maid na ko si lapal pat kalalihan wa itabi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.